a sam ja gledate. Zdravo svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Clash of Clansa. Tu smo danas sa The Master of Peka. Radit ćemo a mi smo tu sa The Serbian Wizards. Ok, radit ćemo challenge, ti ćeš prvi mene da napadneš, naravno. Može, ja prvi nekada napadam. Ajde da vidim kakva mu je baza. Prvo, jako je jaka. Idemo. Napadam ga. Live. Neću moći, prejaka je. Aj, nemoj da se praviš. Dobro, ja sam ovom bazu pravio pola sata i nisam tako izgleda. Sebi ću džante, vizarde i onda Valbreakera. O ne. Da su zidove, ali nije suši, ja ću džante. Džanti su sušili. I džanti iručava mortar. To! O ne, sam. Vizardi napadaju. Znači, malo prije smo počeli da snimamo. Ali i nešto se desilo. Desilo se to da se ugasila bila kamera. Kakve mi sreće. I tako je bio dobar video, ali nažalost, nema veze. Nema veze, pola sata. Super, on meni nije uzeo ni jednu bio zvjezdicu, a ja sam njemu jednu. Ne, uzeo i ti, on je uzeo meni jednu zvjezdicu. Skoro da sam uzeo dvije. O, ti si meni bio uzeo u prošlo epizodi što smo trebali da snimamo na YouTube, ali nije. Onda su prošle na prošlo. Možda sad imam dobru prednost. Nije 2%, ali ništa. Dobro, jedna zvjezdica, jedna zvjezdica. Ok, barem imaš 1%. 1%. Ok, imaš jednu zvezdicu. Sad ćemo mi tebe da napadnemo. Ajde, samo malo da stavim challenge. Napadaš mi, a dobro. Ajde, startuj taj challenge. Idemo da ga napadnemo, ljudi, sad ćemo da ga oderemo. I ajde, počni više, watch live. Dobro, idemo na napad. Ajde. Imaš isto taktiku ja. Slično. Ja ću zapravo taktiku. Copyright. Koliko ti imaš Wizarda? Jedno 16 komada. Daj. Maštar, ajde pucaj to. Idemo da uđemo u mortar. Internet konekcija, ne. O, dobro. Super, ljudi, idemo 100 zvezdica, ako može. Znači, ako Supercell gleda ovaj video, znači, želim da dodaju 100 zvijezdica. Znači, svaka kula... Ajde, uništi barbarijane, jes. Nisam dobar je ladno uništio sve barbarijane. Ovo nešto ne radi, ovaj Cosmic Clans, ljudi. Ne znam zašto ne radi ovaj Cosmic Clans. I napao me i nije ni jednu zvijezdicu uzeo. Znači, ja sam pobjedio u ovom challenge-u. Dobro, vidimo se u sljedećem epizodu. Hvala što ste gledali. Bye bye. Bravo. Bye bye.